Ona thengia wa thirikari kwiranira gutire mishara ya aruti wira ayo irerihagwo mbere ya mbeca cia andu akuru na aria mari na mawathe rungu rwa mubango wa INUA JAMII irekererio. Riu undu uyu nduri urakinyanira kuona mbeca cia mweri wa Dithemba itire irarekererio. Ndeto eno ihithuritio ni mwaria wa thirikari MWAURA uria weraniire ati mbeca ici ni kurekererio ica ikuhi ona thengia wa namba ya andu aria mareyandikithia rungu rwa mubango uyu kuongerereka na andu 700,000. There is a promise that they should be paid first, before even salaries, and this is the time government is paying they are paying their money. So it will be done, that I can assure you. Na to uguo tu, MWAURA oho ni ahithuritie ati ona mbeca cia teithĩrĩria a arigitani matura-ini itire irarekererio ona thengia wa thirikari nene gwikiranira ngirimiti na thirikari cia kaunti ya uria maririhaga mbeca ici. Akiuga undu uyu umanite na murigo uria thirikari iri naguo wa kuriha mathiri. If there is any delay from the national government in terms of payment, it will also be honored. So don't worry. And any CHP out there who's not received their arrears, the national government has been having liquidity crisis because we have a debt issue, but it will be paid. Ciĩgiĩ ũramati wa thukuru cia nathari iria irĩ rungu rwa thirikari cia kaunti, thirikari yugĩte ũrũgamĩrĩri wa thukuru ici ũgũthiĩ na mbere gũkorwo ũrĩ rungu rwa thirikari cia matũra. Shule za chekechea ziko katika serikali gatuzi, serikali za kaunti. Hilo ni kutokana na mujibu wa agenda 4, schedule 4 ya katiba. Hatuwezi tukabadilisha hilo. Pengine tuwe na mdahalo ama mchakato wa kuweza kubadilisha katiba. Kwa hiyo magavana wataendelea kufanya hiyo kazi yao. Wale ambao ni wanaotetea wafanyikazi ambao wanafanya walimu pengine wanasomesha hizo shule za chekechea, hata wauguzi wengi tu wanafanya kazi katika hospitali ambazo zinasimamiwa na serikali gatuzi. Oho thirikari ni iranire dawa cia kuigana cia kurigita murimo wa kansa thibitari-ini munene wa Kenyatta. MWAURA akiuga wagi uria urari kuo wa dawa ici urari wa ihinda inini. Ihinda-inĩ o riu thirikari ni yugite agendi 60,000 aria maikitie ihoya ria gucera guku bururi-ini kuhitukira mutambo wa ETA ni marikitie kuhitukio undu uria uteithitie thirikari kungania dola milioni 3. Kenya itanawiri tukiwa na umoja. Ngiribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Muiruri.